Double up on stress, triple up on value, and save with Cell C Extra Bonus. That's right. Triple your recharge every time. Extra bonus for more calls to any network and Cell C. Extra bonus for more data and more SMSs. So get on Cell C prepaid and win the struggle with Ultra Bonus. Life is grand. Cell C. Connect your way. Cozy FM isikhathi ngamanje 35 minutes after 12 namhlanje kumgqibelo nje mini sawubona la ukhona la silalele khona igama uTata Sokhela NP #Cozy FM _Cozy FM na ku Twitter sikhona futhi ku Cozy FM njengamanje ngitshela ukuthi wenza njani lapha ekhaya mhlambe njengamanje ilanga lishisa linjena ku 2020 ngishayele nje ngitshela ukuthi ngabe wena wenza njani na njengana laba bangithumelayo la ku Cozy FM at Cozy FM nangu Lindani Thabethe la uthi mfoka Sokhela ayidinga idafana omdala siyabonga kakhulu singabalaleli bo Cozy FM. Thank you, boss. Sindile Khumalo Mtungulana ke Richards Bay uthi NP Sokhela imfana kethu babe ngohlelo ku Cozy FM sethini ke la izansi ngicela ukukho sikhonze ke la sikhonze iphindile sikhonze sixolele dade wethu. Cozy FM ubani lona ukhozi sabona ngibona umsakazo khuluma ngabatsheni la eTuzuma hayi mfethu kwaze kamnandi ukulalela umsakazo lalela ngifuna ukwenzelela abantu bebathathu kuphela ukhuzani lapha eNquthu bese ngibikelela uma wami ongizanayo eMakhumalo lapha ezantsi empangeni sengamuka ke lana ke umfana omdala Cozy FM asigijima sibheke umunye singabe kubane simtholayo la ku Cozy FM Cozy line 2 sabona Cozy Cozy akho umuntu la angijima ngelana ke zanti ngibona singabe ubani lo Cozy sabona Cozy FM sabona Hello, DJ Mapel, kuluma naphindile lana ngilamthwalume. Ngifuna ukuthi hello to usiswami uAndile Khumalo. Yes. Happy birthday to my brother futhi lapha si celebrate sonke sihlangene sonke silana. Siyabonga kakhulu ke wemntunganetha siyabonga kakhulu ngani yakwethu Cozy FM lamba phambili njalo lapho ke Ntuzuma. Ntata Sokhela #Facebook ngikhona Ntata Sokhela na Twitter ngikhona futhi Ntata Sokhela Cozy FM sikhona futhi sigijima kanjalo siyalapha ke Clement sibona bani lo la ngibhalelile ke uMaphindi ulapha ke Clement uthi hey DJ my boy are you rocking boy you rocking boy ngabe ke ubani lo munye futhi lana ko Cozy FM ku line bani ke line 4 Cozy sabona Cozy FM sabona ku Cozy umsakazo khuluma noSakhile ngilapha kwaMashu ngizwela nje umsakazo bukhoma ngila eSiyanda mfethu ngithi ke mfethu mina ngikhonzela udade wami la kwaMashu la usebenzela lapha eSpa usilindile mdletshe bese ngibingelela uma lomdeni lapha kwaMashu kodwa sinyama ngizwa ngathi umsakazo ukhalela lapha khona sibukhoma mfana omdala siyajabula mfethu siyajabula jabula thina kakhulu mfethu siyabula kakhulu siyabonga qhubeka njalo neUkhozi nize kuthina nizosithela umsakazo kanjena thank you boss siyabonga kakhulu mfethu nazoke mfana omdala Cozy FM manje ke isikhathi masinjena ke sokujima siqhubeka sikuneza komunye umculo ke ethe ahamba phambili la ku Cozy FM siyazi ukuthi abalaleli abaningi ke bathanda umculo ke omnandi ku Cozy FM sokuneza nje nanga umculo omnandi ku Cozy FM siqhubule sibhalele 0893109193 0893109193 sithumelele futhi na Facebook na Twitter Cozy FM DJ my boy is check the Cozy FM let's go 0893109193 ngitshela wena wenzani lapho ngakini yini ekujabulisayo namhlanje kumgqibelo omnandi Cozy FM asana